Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaqa. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'amma man tagha wa asara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Hadirin jamaah Jumat anu sami-sami mihar maghfirahna Allah Subhanahu wa taala. Neraskeun hancal bahagian syukuri nyaeta Allah nyiptakeun pirang-pirang neraka nyaeta 7 tingkatan. Neraka anu kaopat Allah nyiptakeun neraka jahim. Anu kamana kaungal dina Al-Qur'an surat An-Naji'ah anu geus dikuring beah di aos. Anu pihak teuseunana sing saha jalma anu duraka.
ngaliwatan atas ngautamakeun pisan kehidupan dunia saestuna neraka jahim tempat pangbalikeunana. Neraka jahim Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun pikeun jalma anu nuluykeun hawa nafsuna. Anu kalima Allah nyiptakeun neraka dinamian neraka hawiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tinangtu pangbalikan teh jurang anu jero. Jeung naha anjeun kuningan naon ari hawiyah teh eta teh seuneu anu kacida panasna. Allah ciptakeun neraka anu namian neraka jahanam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 43. Jeung saestuna jahanam teh pasti tempat anu geus dicagiskeun pikeun haranjeun sadaya. Nu katujuh Allah nyiptakeun neraka anu namian neraka utama pikeun tempat jalma-jalma anu kurang anu domba. Sapertos dawuh Allah dina Al-Qur'an surat Al-Humazah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla layumbatanna fil hutama. Hadirin jamaah anu sami mihal ridona Allah Subhanahu wa taala, urang sadaya hirup di dunia ieu loba ngalaksanakeun dosa seueur kalepatanana amalan naon anu geus dipigawe ku urang anu bisa salamet ti ancaman-ancaman neraka anu Allah parantos diciptakeun. Anu geus neraka teh nyaeta batu sinaran jalma-jalma anu pinuh durhaka. Nu bisa nyalametkeun urang sadaya daya sanes mung fadlna Allah Subhanahu wa taala. Urang penta ridona Allah, urang penta sifat Rahman Rahim Allah. Mugia urang sadaya salamet tina ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baddalnahum juludan ghayraha. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis syihadah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril aliyyil adim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
Uzkurullahal adzim yadhkurukum was'alu min fadlih yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله